Glavni grad Austrije. Beč. Nizozemska. A. Aha, Amsterdam, aj meni. Zagrijavamo se, dobre. Znači, glavni grad Češke. Prag. Odlično. Do Engleske. London. Odlično. U tijeku je svjetsko prvenstvo, pa školska posla provjeravaju vaše znanje glavnih gradova. Onaj tko točno odgovori na 5 pitanja dobiva 20 eura. Portugal. Lisabon. Brazil. Pazi, možda je trik pitanje. Nema pojma. Brazilija. Belgije. Brisel. Katar. Doha. Alžir. Alžir. Meksiko. Meksiko. Da, Mexico City, odlično. Kolumbija. Bogota. Panama. Panama City. Maroko. Maroko. Čekaj, je li tamo Rabat, ne znam. Bravo. Rabat. Jordan. To ne znam. Šteta. Aman. Curaçao. Sad. Urugvaj. Koji je bio peti? I 5 je bio Haiti. Porto, Prince. Da. Bravo. Da. Na duplo V počinje. Neće ići. Willemstad. Hvala lijepo. Da. Evo. Sad ste me našli, čekajte. Ma to morate znati. Montevideo. Bravo. Evo, izvolite. Da. Ide King. Jednom su me učenici pitali šta će njima ovo u životu. Ja sam rekla, pa kada se neko zaustavi na ulici da osvojite pare, samo kaži.